Sama ya? Tolong aja gak usah pusing. Magarila dah kah? Kau tetes suka ni. Boleh ladai. Malas aku. Magarila dah kah? Kau tetes suka ni. Para manis batu saya dicake. Boleh ke kami aku? Boleh majar apa ni na? Boleh rapang. Lalu tiro aku pasti tu, motor aku, kedo isi no pasti. Itu nak kedo dompetmu, nabiramu kedo dompetmu, kedo daripada isimu, kumakun itu magarin mo. Ay, makadami mga laluin reka ko. Tapi bela-bela sih kalau laluin reka ko. O makor matu, lalu pare-pare ko. Tapi kalau lalu pare-pare ko, meta datui. Lalu penram itu pana jadi. Napa aku dia? Utamain sa dilasay ko Oh, dia juga tambah lasamu. Jolo pale. Angka sisik usandok ku tiruang. Wah. Hebat-hebat tuh bura-bura nih baca-bacaan ro. Mabasa po tong na. Jolo lu telepon aku. Nomor yang Anda tuju sedang mak botok. Jo. Enggak masalah wite. Jaringannya pasti. Telepon P mayo. Halo? Ini Sandro. Iya. Angka jewi ta murewe ku kasi. Kedo isi ikapang. Apa boleh mani rapang na malas sama kue. Oh iya, lamai banu me. Oh iya, cocok. Tata jaban paling ku tuh Sandro di. Ya. Marawi. Aku tanak banu korong kada keblan Sandro kue. Iya. Tata jaban nama ku kue. Iya. Oke, assalamualaikum. Jamang ini. Henry namanya. Ikan lo. Rene. Ini suruh lo. Udah kok. Ini menang. Bila-bila tu lalang. Kada mimang. Ay masuling. Motor kakbata. Ipakmu. Kaya yung masuling motor musik pabosiang. Pagamagan pala. Kemana mo rikuto? Yun ko. Patana suali ito eh. Begitu. Potong bebek angsa, masak di kuali, Nona minta dansa
cocok ah. Makanya gimana nih pakai nadimu? Wah, itu lah makan jai mau lebih lah. Kamu makan ja, tapi ya, laluin Rik kan? Melomu kumat teman nyawa. Dia petalat tu. Dia udah capu nyawa melalui tu laluin Rik. May ko gamita makan jaman. May ko gamita makan jaman na matwi. Macawi pinagpita wi. Sati. Pulang dapat tu bisa. Pakan jaki bawan ni pakinat ni mujono. Ini kemarin Tatu ni Kode ku salay Kurbulan Sising gerak Sising atu ye. Tapi dito pa nakapusiron to. Di sikar kaya kita mo. Yo, dali pa pangakuta naman ito pada kilay. Para-para niyo. Pengangkutan na kare. Kurang. Permisi Pak, eka angkutan. Kayak bulan na sandroid ko Iya itu lah motor gue. Motor ki napa liku kiri, napa liku kanan. Yang ke masih gyokoro. Yang ku tanah ki syokoro. Oh iya. Paham. Pak masih makapa ya Pak? Kasih di. Lima bang. Aku satu mesin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hidimu kapan nangi? Kore yon rema kutani. Ya memang lah aku rela lagi. Maga pala dito po memang makadiri. Bola aku minta maku tanah ya. Oke, tanah lang. Ini kan ngero mater po makade keduisa. Oh iya nang telepon. Ang kiji nung retay. Titi saya yo bisa. Oh iya. Jojo campak ya. Wala laku toh. Bismillah. Kedua isa nang di? Iya. Oh iya Pak Buran. Kaya to si pala ko Pak Buran Pak Disi. Ko Pak Disi itu sih. Capak na ba ya lecet di cuca-cuca ya. Pak Disi. Tapang mulai ban ka Sandro. Bara makanya kesina sa dikasih anu retay. Selalu semanda pagi semanda rabi sana balalang tugas kami telah sana turun ke semua salah pajam tuh. Maka malam sadi. Alhamdulillah manyang sadi. Ina macak masih mana yang pusa Pak. Alhamdulillah manyang saat di Sandro. Tadi tala pale. Oh iya. Di pasak itu ah. Iya. Ya pala. Masih mana pale Sandro.
Iya. Berapa ya, Sandro? Kasih banyak. Iya. Kamu nyaman saat dengan. Alhamdulillah. Dulu aja ya. Dulu pura merem ya. Nandang aron anak tela cuy. Kawat. Kamu musa di mure. Batu ya Sandro. Alhamdulillah makan tuh ngir Sandro. Nasabah gitu. Alhamdulillah, Mbok. Oh iya, tidur mo ko, nikmati mo lalang nih. Tado mo po ko ato nih. Kasi lalang pantas itu tuh. Lanjut. Ano tuh? Sama pilo geng. Jol, pelan-pelan penyulak tay. Apa sih kok? Weh. Beli susi desa dini. Wah. Coba lu telepon si kunang urusan Roy. Halo. Halo. Assalamualaikum. Masih kota itu? Hah? Di sini memang. Kayak memang mola. Lalu kok kati ruang nangiro? Ada mola itu lalang. Naya lagi mari semula itu kedol saleng aku liswa. Jadi mahal gini paling. Iya ada itu mola. Ko lalu anu alita ko. Wah. Alita. Pemai papalin ni oleh lalang ni. Palat tu ni ya boleh tapi lisu sih. Iti te bau ni paling makordi. Iya pale. Oke.